Ekitabo kya Zaburi eshura ya 28 okushaba Ruhanga okuzimurira ababi ebibashemeriire. Zaburi ya Dawudi. Ai Mukama, niwe ndikutakira, iwe rukiri rwanje otanyesiza, ahakuba kuwakunyesiza nk'abari kushuma omu kiina. Ohurre iraka ry'okweshengereza kwanje, kundakutakire ninyimusya emikono yanje, njorekiize omwanya gwawe oguri kwera munonga. Otantwarirana n'abasiisi n'enkozi z'ebi abagamba gye n'abataahi baabo, konka biine itima omu mitima yaabo. Obazimurire ebishemeriire emirimo yaabo, kandi nk'obubi bw'emicwe yaabo okuburi. Obahe nk'ebibakozire n'engaro zaabo kubiri, obiihure ebibashemeriire. Ahakuba tibata mitima ha mirimo ya Mukama, nari habe emikono ye ekora, hari abashenya tari bombeka bundi. Mukama ahimbisibwe ahakuba ahuriire iraka ry'okweshengereza kwanje. Mukama niwe maani ganje kandi engabo yanje, omutima gwanje gumwesigire nahwerwa. Nicho omutima gwanje gushemererwa munonga, nkamusingiza n'ekyeshongoro kyanje. Mukama n'amaani g'abantu be, niwe buhungiro oburi kujuna owuyashukiraho amajuta. Juna abantu bawe n'obuhunguzi bwawe obuhe omugisha, obe omuriisa waabo kandi obaramire ebiro byona.